ceker ya. Oke. Guys, lagi di Jalan Danau Sunter Utara ya. Gemes satu bami gerabakan enak banget buat gua. Mau kasih piagam cuy. Nah ini dia nih. Mie ayam Rohit. Itu Bang Rohit itu. Halo Bang Rohit. Halo. Aduh. Nih. Mie ayam pangsit Rohit Sunter cuy. Nah, ini kita pastinya di sini ya. Makan di situ tuh. Ya, makan di situ. Samping Bang Benny. Ini ayam biasa nih, Wonogiri nih. Ayam kecap. Mie-nya nih. Mie keriting deh pakainya. Ah, gile mantep banget. Wangi cuy, minyak bawangnya cuy. Ini pesan bakso goreng. Ini yamin cuy. Gorengnya gede-gede cuy. Pangsit rebus ya. Bakso. Icip. Enak cuy. Minyak bawangnya wangi. Ini rekomend. Wah, yamin Jay ya. Enak Jay. Mantep.